Vidéo nakati resca toujours meza parce que ils ont fa connu dans le monde presque possible hein. Rarek faut vlan comme naze hein. N'essaye pas de te défendre blanc cousin. Faut tenir ou le jaf na ita vidéo yo. Plus ano il défendra no plus chisul matukano. Chisul matukano faut une faïta nul rajab tio ano vlunga viol vlan comme nozin viol tskarain ano bola misletan mangala comment ça cornichon gai donc tu violes nyamne tu violes en même ton visage sorano n'exprime pas un viol est-ce que viol n'engin kikir notang bibit nazi n'engin kikir notang bibit nazi ah est-ce que viol exemple après mze arek tam ngati automobile anombola vulnga viol fukobuka aznoze en fait et qu'on nos yeux dans la tourmente tieno ratono anom essaye me défendre egno c'est normal mais plus anom défendre plus oulu andei contre no même zava gail burga ou soi-disant mi la preuve mandefa ra en France 24 même gail burga mi défendra no or que tis preuves ça gail burga ni filma no time or que tis preuves il faut vouloir c'est un viol za anti-viol za tio fait krakarazin tu vas forcer ou non ça non c'est possible fait mais à nos yeux blanc comme nos yeux le problème ou l'ankila no bio les fitunjanga ankila no quoi iro mi allumer plus le feu encore plus ro mi vulna plus fitunjanga ti fa tienulo plus ano attaquer nous l'homme zebka tu vois rae comme non le mal est fait faitano ranatono le mal est fait ano tu m'as vite en pouda fareke faenova malagas fa karayu donc ambesano d'ici une semaine 2 semaines fa dinganul jabzen aranaro pitonjao atova karafa tonaro isananja bio tu vois allo zavanaro sujet af comme ça détourner naro razing exemple anaro misi problème cocaïne anaro mireska ani intoxication alimentaire soit anaro mireska vulamena atovanaro détournement ain tu vois amblanaro ki affaire mezazing razi fa naka is fa vita ani nous diable plus anaro mi vulna plus envenimé naro ray donc à un moment donné stop amblanaro is tranquille amblaz mangan la vinazi ça c'est oublié ça maro ze exemple mamunul vlan comme nozeng ano tsy manji sananda fa ano mila mitady karakori moyenaka agnadignosako raha jiaby ty zegny vlan comme non essaye alonao mihira alonao mandeha mihira alonao mandeha minaminanao jiaby agny tu vois tsy anao zareka voara karaha io sextape tsy anao zareka voara karaha io fa il faut tourner la page basy stop plus anao mivolagna vlan comme nos zegny plus olo eh ben ils vont s'acharner sur toi donc bah stop anao nagnano connerie il faut assumer anao re manjety il faut assumer à un moment donné il faut assumer nos conneries basy igny ambla zay olo mivolagna eky bon laisse passer de toute façon ino raha mety vitanao anao zio fa migadra amy connerie nao tu vois tu peux plus aller en prison anao fa migadra par rapport amy raha nataonao fa vatagnanao igny igno diabini donc ambila laisse les gens de toute façon quoi que tu fasses misul fandei volgnano misul fu critiquano donc ambilaing basing zavara ratsmanjara ton fanjakana fen critique ro fa me continuer fo ratcha tondo ro me continuer fo fa no fu tsy magnan ratche alors continuer irano tout simplement ano mila continuer irano après andeno sibeza fotiny misy vazatsy anao italien zegny magnano zebra force ok fotiny izy mafia boka italien boka izy azonaro Berlusconi boka nandroka ro mafia jiaby boka tany Italie igny à un moment donné zegny ro nilefa agny izavy agny amizay magnano zebra force nazy karaha izy igny tompony Madagasikara zegny tiavako maramila volaniko zegny tanaro alohany zay mandeha mission
ino raha volagnin'ny chefnay aminay jiaby, anareo tsy andeha dans un pays conquis, respecter olo tompiny tanàna. Azonareo zegny respecter olo tompiny tanàna. Ireo tompiny tanàna, anareo ajainareo ireo, karaha reo agnajanareo. Donc tsy haiko anareo nosy be anke, olo tsy mirespecte anareo, anareo tompiny tanàna, ambelanareo, azomba anareo ty. Azomba anareo ty. Exemple za volaniko, za boka mahay les deux cultures. Eko culture gasy, eko culture vazaha. Za koa ty volaniko, za magnaja culture andreo. Fa za koa Madagasikara, za mahita reo tsy magnaja culture anaka, reo fa vangoko edy. Raha zay fa nisy exemple. Anontany anareo am taxi ben Diego ao, fa firy vazaha vangoko te fantsofigny tao. Même am nouvel hôtel, fa firy vazaha vangoko te fantsofigny tao, fotiny tsy magnaja gasy. Zay volaniko, c'est vice versa. Za koa mahita gasy tsy magnaja vazaha, za koa miaro reo. Za koa miaro. Anontanianareo, volaniko aminareo zay, même maire Jean-Luc Diavolojara, za ajainy vazaha, fotiny za tsy mikidikidy amindreo. Za tsy mikidikidy amindreo, fotiny za mahay raha ataondreo ty, za koa mahay raha mandalo ao a Madagasikara. Donc za Madagasikara, za am tanàna anaka, en France za am tanàna anaka koa. Azonareo zegny. Donc izy koa vazaha tsy magnaja anareo, dinitanareo agny izy. Dinitanareo volaniko zegny. Tsy reo andeha ikomandanareo am tanànanareo. Or que za volaniko zegny, za le double, karaha ty koa za. Izy koa vazaha tsy magnaja za, vangoko koa izy. Izy koa tsy magnaja za hagny, ary za magnaja reo. Azonareo zegny. Zegny, il faut être crédible volaniko zegny, il faut être crédible. Zay volaniko, dommage za tsy magnano direct amity fa, bon, izy ndraiky publieko fo fa, zay volaniko, za mahita publication nareo resaka ty italien ty. Italien zay fa mafia. Mafia olo karaha zegny. Izy na avao, izy tsy magnaja anareo, kazajegna koa izy. Sinon anareo le fautif ne. Anareo le fautif. Ambelanareo ke. Zay mahatonga gasy io karaha io. Fotiny gasy vangoany fanjakana magneky fo izy. Zava ambario be zio. Avy reo ndengala, ino volagnin'ny fanjakana? Izy koa nareo tsy mety, vahoaka tsy mety, alainay forcé. Vous rendez compte? Alaindreo forcé zegny. Ke angigny fo atsika. Jusqu'à ombiagna atsika angigny volaniko zegny. Donc réveillez-vous. Tegna mifoaza. Vahoaka malagasy mifoaza. Tegna mifoaza fa raha ty fa trop volaniko aminareo zegny. Tegna fa trop raha ataon'ny fanjakana malagasy amitsika io. Zegny volaniko. Kazambelanareo, reo nefa navozo, tokony nanosy be, some igny, nataondreo zio Antananarivo. Nataondreo Antananarivo. Fa regny Ravalomanina raha zegny, fa nivory Ravalomanina. Fa nivory Ravalomanina. Fotony Ravalomanina ne fetsy. Fetsy ne Ravalomanina. Le problème tsy any Maramila bio fa Ravalomanina koa ipody. Ipody io. Maromaro Malamira vonivoniny Ravalomanina tamin'ny Nandrongona Izaby. Azonareo zegny, maromaro Maramila vonivoniny Ravalomanina so agajigajainy Ravalomanina fotiny nandrongona izy. Zay volaniko, à un moment donné, Maramila alève responsabilité nareo. Alèvanareo pouvoir io pendant le temps que olo jiaby magnazava raha jiaby, magnadio raha jiaby, iroasinareo voalohany Mamirahavatomanga io. Tegna iroasinareo Mamirahavatomanga. Izy tegna chef de bande. Zavanareo lavaniny Côte d'Ivoire. Izy alaina à Madagascar, alafina amiana Côte d'Ivoire amizay mandafilafo. Izy double nationalité, nationalité ivoirien. Tokony very nationalité malagasy nazy? Non. Fotiny izy agnarana anazy Mamirahavatomanga. Izy mipaye olo jiaby ao. Io le la poisse volaniko aminareo zegny. Io la poisse Mamirahavatomanga io. Bon, zegny vidéo tsika nany, désolé, tsy nataoko direct izy ty fa au moins izy tsy lava loatra. Voilà, j'espère mare atsika magnano vidéo. Voilà, mais courage Maëza, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on fait des conneries, il faut assumer. Ne cherchez pas volaniko zegny
à trouver des excuses. Excuses fa hita jiaby io, fa mahita raha mazava. Hitanay raha mazava jiaby, pepetanao hitanay, cornichon igny hitanay, raha jiaby hitanay, za fo, zay volaniko za tsy mandeha partage, fôtony non, c'est pas mon truc volaniko zegny, za tsy mipartage. Fa, à un moment donné, il faut assumer. Il faut assumer. Plus anao zio hivolagna, plus tu cherches anao iza excuse volaniko zegny, ils vont s'acharner sur toi. Ary raha volagninao zegny tsy possible eky ho marigny. Fôtony olo jiaby fa nahita fa raha jiaby nandalo teo. Izy koa anao viole zegny, une fois za d'accord boka, deux fois za fa tsy d'accord eky, fa tsy viole eky zegny, anao consciente amizegny. Anao consciente. Nataonao tsy nandeha porter plainte, dikan'zegny misy antony. Misy antony. Za misy mama, za misy sœur, za misy cousine olo jiaby, non, za misy zanaka, viavy, tsy tiako avoy. Za vo, izy koa avoy ray aman-drena peu importe de ma famille, possible rongaro hoe direct en élimineko, tout simplement. Mais aujourd'hui, anao nigaka toaka io, atsika jiaby ty samby migaka toaka, mampadala zo. Mampadala. Mampagnano raha n'importe quoi toaka io. Mampagnano raha n'importe quoi fa alohany anao nigaka toaka tokony conscient tseny ka anao mivony toaka ty tsy tantoko e. Za tsy gaka toaka eto, karaha ataoko exemple, za tsy migaka toaka en boîte de nuit zio, za am trangonaka ato za migaka toaka tranquille. Eko fa za koa nigaka toaka za mody aleni la police permis-naka, donc za préfère eto. Au moins za tranquille am trangonaka. J'ai un exemple du vécu avant comme nous du vécu. Donc, à nos tas d'excuses, excuse non, n'est pas valable. Ça ne marche pas, Blanc-Zé. Si possible, il y a une ravlang, aranaro fandakana, vous les ayez kanaro, comment ça? Comment allumer le feu? C'est pas bon. Asanaro atova, aye vous la mena bing. J'ai un asanaro. Karakura mpandroso Madagascar, zegna sanaro. Karakura ngaboka les prisonniers politiques te. Karakuri basique arrestation arbitraire te. Tu vois, article 9 de constitution malagasy zavanaro izy. Iny dikany zegny. Tu vois? Iny dikany zegny. Zegny raha tadiaviny. De toute façon, atsika gasy koa, atsika tsy uni. Atsika koa tsy uni. Madagascar tsy androso. Za fa mivolagna aminareo zegny. De ino raha ataonareo, izy koa tsika tsy uni, io tsy androso. Arazovy, tokony mampi-uni tsika zegny, ro mpitondra. Le problème, le mpitondra mihitsy, midisperser atsika. Ro magnano politique de diviser pour mieux régner volaniko zegny. Zegny tsy mampandroso Madagascar io. Zegny tsy mampandroso Madagascar. Izy koa tsika zio exemple tamy andika télé na vidéo. Izy koa Madagascar jiaby nitrangana, tsy nagnavakavaka. Possible vidéo de meza tsy niboaka. Tu vois? Possible vidéo de meza tsy niboaka. Le problème, niany izy niboaka fôtiny lalagna tsy nataondreo ragno tamizeny. Tokony naboakandreo lalagna. Tokony sagendreo tsara olo nagnaboaka vidéo. Aujourd'hui, avoanao izy fa tsy anao zaraiky. Possible mbola ho avy koa hafa. Vous inquiétez pas. Io fa zatra. Gasy boka raha tia vetaveta. Gasy tia raha vetaveta fo. Izy koa ndraiky ampandroso tanàna anazy. Iny tsy teny gasy, izy koa ndraiky raha vetaveta, andeha kawitry, andeha agnaboaka fory, andeha agnaraha karaha zegny, gasy voalohany. Iady tombotsoa anazy, iady avenir anazy, aloha hitrangana, andeha androngana fitondragna ty fôtiny, tsy ara-dalàgna fitondragna ty, gasy mipetraka, aboa mastain'olo baka, gasy milome. Azonareo zegny, karakory tanàna androso volaniko zegny. Zavanareo magnano sabababon-dra, igny mahazo vu plus millions de vues. 1 million de vues. Olo mivolagna raha marigny ampandroso tanàna. Anao mivolagnindo, ty mikapokapoko fo baka iny mba sy ty non. Tu vois, azonareo zegny. Azonareo. Donc, zegny mentalité tsika koa tsy miova. Tsy possible. Zegny, volagninanjy rajoely, mentalité de gasy tokony miova. Azo mampiova mentalité de gasy. Agnabo antsendriky. Zegny, za fo anareo mpitondra. Anareo zio fa diviser volaniko zegny. Diviser. Ity miaraka aminanjy rajoely, ity miaraka amin'ny Mamravatomanga. Miady amizay. Karakory ke 2 capitaines dans un bateau que tsy coule le bateau. Déjà Madagascar fa hitanareo comment c'est niany mbola 2 capitaines quoi, donc tsy possible, tout simplement. Bon, désolé tsika tsy nagnano direct fa partagez ko fo daiky vidéo ty. Merci.